Aleksandar Vučić po dobrom starom običaju uklanja svjedok. Evo, trčao sam da snimim jer sam upravo saznao da je samoproglašeni četnički vojvoda, Vučićev komandant sa Jerijskog groblja u Sarajevu, u bolnici u Beogradu magično umro. Dakle, najnezgodniji svjedok Vučićevog sudjelovanja u ljudskim safarijima, koji je prije 10 dana, živ, zdrav, čio, davao izjave da bi podržao Aleksandra Vučića, nakon što ga je BIA odvela u Beograd, u VNA, eto, naglo je umro. Nestaju svjedoci Vučićevih zločina. Vučić je uspio uz pomoć tužitelja u Sarajevu koji su omogućili da Slavko Aleksić ne bude procesuiran za ratne zločine. Milanko Kajganić, glavni tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine od 2022. nije htio pokrenuti taj spis. Znači, tužilaštvo pod vodstvom Milanka Kajganića je prikrivalo i Aleksića, a time i Vučića, da bi, evo, Vučić dobio na vremenu da BIA jednostavno ukloni nezgodnog svjedoka. Slavko Aleksić prije 10 dana bio je živ i zdrav, kretao se po Bilići, davao izjave. Čak je rekao u budućnosti, svjedočit ću ja na sudovima u korist Aleksandra Vučića. Međutim, bio je opasan jer je vodio jedinicu u kojoj je bio Aleksandar Vučić. Previše je znao, imao je previše dokumenta o sudionicima ljudskih safarija. I zamislite kako prigodno, nakon što je pokrenuta istraga u Milanu, nakon što se digla međunarodna frka oko njegovog imena, oko Slavka Aleksića, ali i toga što je Slavko Aleksić bio ratni komandant Aleksandru Vučiću, glavni svjedok Vučićevih ratnih zločina, Slavko Aleksić, nakon što ga je BIA odvukla iz Bosne u Beograd, umro je. I eto, prigodno i vrlo poželjno za Aleksandra Vučića, nezgodan svjedok Vučićevih zločina je mrtav. Još jedan svjedok Vučićevih zločina u nizu je mrtav. Aleksić, četnički vojvoda, ukazom posljednjeg živog četničkog vojvode Momčila Đevića o Savinu danu 99. godine. Premijer Srbije je došao samo jedan put na Europsku dobu, ali to je bilo negdje u ratu. On je bio kao mlad student i došao je iz pomoći televiziji Srna na Palama. Samo sam ga jednom vidio sa ekipom koja je pravila neku reportažu za televiziju, pripremala neki prilog za Dnevnik. Tada se otvorila borba, kao i svaki dan, otišli su bez snimljene reportaže. Nikada više nisam vidio na Europskom groblju. Gledao sam na televiziji da je pitao da je bio nekoliko mjeseci u mojoj jedinici i tako dalje, međutim, ništa od toga. Ja sam bio na svojim položajima i vidio sam da dolazi ekipa televizije, znao sam sve te momke koji su bili, koji su i snimatelja i reportera i tako dalje. Vidio sam tog mladog, visokog momka. Nisam znao ko je, posle su mi rekli da je Aleksandar Vučić. Posle on to sam izjavio na nekim mitincima i na televiziji i tako dalje. Znao sam ga, mislim iz stranke, posle sam ga upoznao i znao sam ko je Aleksandar Vučić. On je bio na televiziji kao lektor. Tako su mi bar rekli. A što se tiče od toga, ne, od mene ništa nije dužio, niti je bio kod mene, nema šta za dužiti. Ja sam vodio evidenciju svim koji su dolazili tu, razumiješ, imam svoju arhivu, imam sve. Tačno se zna ko je bio, koliko je bio, šta je bio i tako. Vučić se nikad nije pojavio u mojoj bazi, osim tada, sa televizijskom ekipom Srna. Smatram da je njegova politika tumarajuća. Zamislite kad on u Srbiju dovodi jednog osvjedočenog srpskog neprijatelja, Tonija Blaira, koji mu je savjetnik nekih ministara, pa trči kod Clintonovih da da podršku gospođi Clinton, usvjedočenom srbomorstvu, jednom od zagovornika bombardovanja Srbije 1999. Ja lično i mnogo onih sa kojima se družim i koje poznaju, osuđuju premijera potez. Zašto ići Clintonovima? Zašto im nositi novac za kampanju? Ja ne znam da li je nosio novac, ali pretpostavljam. Kod Clintonovi se ne može doći onako, davati podršku i tako dalje. Odgovorno tvrdim da je Clintonova pobjedila. Republike Srpske bi nestalo za 2 mjeseca. Zašto on Srbiju vodi u Europsku uniju? To je put u ništa. To je gubljenje identiteta i svega. Srbija, po mom mišljenju, mora da se okrene istoku Rusiji. Zamislite dozvoliti NATO paktu da se šepuri po Srbiji, da koristi vojne objekte, da radi šta hoće, da putuje gdje hoće, da je zaštićen kao, ne znam, njihov vojnik kao ne znam ko, da mora da uradi svašta, da ne bude kažnjen, da ti ne daju da na Kopaonik vratiš svoj relejni uređaj za praćenje aviona, nego moraš da praviš neki drugi i tako dalje. Ti nesretni Srbi koji su ostali dole u getu, recimo u Goraždevcu, oko Gračanice, ta sela i tako dalje u Prizrenu, su okruženi strahom i žicom. A ovdje se organizuju humanitarne akcije u Republici Srpskoj, jer mi znamo šta je rat i šta je bijeda, da je hljeba više. A gospodin Vučić hladno 5 milijuna eura u Srebrenicu. Čamil Duraković. Legenda si bio, legenda stao, hrabrost i poštenju primjer si postao. Narod te je voleo, narod ti se divi, Slavko Aleksiću, naš Sokole sivi.